الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. Awal dan nyemprot di rumah dengan kawan hampir sudah dapat SIM dah kawan. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Qori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta Piki 430 untuk menempati mimbar tilawah. Selanjutnya bersiap-siap Qori dengan nomor peserta Teki 432.
Qori cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta Tiki 430 akan membaca surah An-Nahl dimulai dari ayat 41 dan seterusnya, halaman 271. Qori cabang dengan nomor peserta Tiki 430 akan membaca surah An-Nahl dimulai dari ayat 41 dan seterusnya, halaman 271. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ولتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفكر
يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون صدق الله العظيم. Dengan berakhirnya penampilan Kori cabang tilawah golongan dewasa nomor peserta TK 430 tadi, maka musabaqah kita istirahatkan selama 10 menit. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Hakim dipersilahkan untuk beristirahat.
yang berbahagia. Musabaqah tilawatil Quran cabang tilawah golongan dewasa. Kita lanjutkan kembali. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Kori cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TG 432 untuk menempati mimbar tilawah. Selanjutnya bersiap-siap Kori dengan nomor peserta TG 436. Kori cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TG 432 akan membaca surah Az-Zumar dimulai dari ayat 10 dan seterusnya. Halaman 459. Kori cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TG 432 akan membaca surah Az-Zumar dimulai dari ayat 10 dan seterusnya. Halaman 459 dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة والأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين
yang nyaman karena nanti batuk rasa dulu. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. Sini nih, Bro. Sama. Tapi ini ada merekam oh suaranya. Kayak kurang merekam deh. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Qori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta Tiki 436 untuk menempati mimbar tilawah. Selanjutnya bersiap-siap Qori dengan nomor peserta Teki 438. Qori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta Tiki 436 akan membaca surah Ar-Rum dimulai dari ayat 20 dan seterusnya halaman 406. Qori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta Tiki 436 akan membaca surah Ar-Rum dimulai dari ayat 20 dan seterusnya halaman 406. Dipersilahkan. Allah, melihat. Nah, iya. Nah. ومن آياته أن خلق لكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته
خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين paling baris. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق وطمعا ينزل من السماء ماء
وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره Kameranya kayak aku. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Kori, cabang tilawah golongan dewasa, dengan nomor peserta TK 438 untuk menempati mimbar tilawah. Selanjutnya bersiap-siap Polri dengan nomor peserta TK 440. Kori, cabang tilawah golongan dewasa, dengan nomor peserta TK 438 akan membaca surah Hud, dimulai dari ayat 25 dan seterusnya, halaman 224. Kori, cabang tilawah golongan dewasa, dengan nomor peserta TK 438 akan membaca surah
Hud dimulai dari ayat 25 dan seterusnya. Halaman 224 dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه
أنلزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إني أراكم قوما تجهلون إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Qori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta Tiki 440 untuk menempati mimbar tilawah. Selanjutnya bersiap-siap Kori dengan nomor peserta Teki 442. Qori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta Tiki 440 akan membaca surah As-Saffat dimulai dari ayat 75 dan seterusnya halaman 448. Qori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta Tiki 440 akan membaca surah As-Saffat dimulai dari ayat 75 dan seterusnya halaman 448. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم
إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Untuk penampilan terakhir, kami panggil Kori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta TK 442 untuk menempati mimbar tilawah. Kori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta TK 442 akan membaca surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1 dan seterusnya halaman 502. Kori Cabang Tilawah Golongan Dewasa dengan nomor peserta TK 442 akan membaca surah Al-Ahqaf
dimulai dari ayat 1 dan seterusnya, halaman 502, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله Ituni kitabim min qabliha
Natihim kafirin. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين هذا سحر مبين صدق الله العظيم. صحبه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kebilaan sudah kah? Sudah kebilaan? Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin dan undangan yang berbahagia, penampilan Kori dengan nomor peserta TQ 442 tadi merupakan penampilan terakhir untuk malam hari ini, Rabu 10 September 2025, dari Musabaqah Tilawatil Quran Cabang Tilawah Golongan Dewasa pada MTQ Nasional ke-48 tingkat Kabupaten Banjar di Kecamatan Astambu. Malam ini malam Kamis, Cakap, malam besok malam Jumat, cakap. walaupun harinya hujan gerimis, semoga kita berataan dapat rahmat dan syafaat. Amin. Tulang ke pasar nukar koran. Jangan kada ingat jua menukar buah naga. Nah, Mudahan berkat Al-Quran kita berataan masuk surga. amin ya Rabbal Alamin. Karya Guru Muhammad Sholeh Al-Banjari. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Selanjutnya kita foto bersama.
dipersilahkan kepada seluruh Dewan Hakim untuk berfoto bersama di depan mimbar. Semoga jangan pakai. Untuk kegiatan MTQ yang berada di Sungai Alat itu akan dilaksanakan qiraat. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin menyaksikan kegiatan terakhir untuk MTQ nasional yang berada di Kecamatan Istanbul ini, masih ada kesempatan besok hari, masih menyisakan 2 tempat dan 2 cabang. Kalau pengunjung ini ada ahli qiraat mujawad, silakan datang ke masjid di Sungai Alat, tahfiz 30 juz di Masjid Kelampaian Ilir. Dan insya Allah pada malam besok akan dilaksanakan penutupan sekaligus pengumuman kejuaraan, insya Allah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan untuk seluruh Dewan Hakim, Panitra, dan koordinator penyu semuanya, kita kenang-kenangan foto bersama dengan seluruh